Sebelebe, hallelujah. Sebelebe, hallelujah. Le sebelebe, hallelujah. Me ba cho tie me. Na me kan say. Only for back to back matnas na be issue se me ko dia. Na ma me bia di nkwase asem na me ba betia no. Oni sofo ado bi adi nkwase asem ti me betia mo. Sofo adi nkwase me betia. The nation pastor sofo a wudi some form ti betia. Me hwa asem so na no kura ba bia na maka tena hyehye se beko. O kire me nyime hu sa. E ba jo pese odwane haban. Uma oni pedi aye karfi obi tu aduro ba yen adwuma bra me yen dware bra yen nduro ma no dware ho pene ho na kwa hye bia mfa petition wan cedi ne ai knife an hye jema mfa ho yem bra ne mo na yesa de no tie mi kwa sia da oni osumbi mu kwa ochena bra ma yen so na beka me ho yen fa nyame asem anya adwuma e din hira ebeba Arafo asem ya were ho ye wogana ha ene ye hu se eye maami bi awon kire mani pedi nkwasesem awurade nhire obi bia wate maami bi se de ba wi an sika ne sika no wi ayi koran se nyo no fai ana maami so ko fra no di fo aba Kofre D4 by ya. D4 so they are not telling good papers, some paper, cement paper, no 22. Osa kwara nfa nsa shim for 30 minutes. Afia kwara the D4 nsa a shije mu 30 minutes. Kwara nsa nyina sa, kwara nsa nyina me fa. Hwa awra ho sam kase. Ma me dia kwara nsa atia yi. Na unse me kase maboto. Oba time bi abuti medi san kwasese mu ise wapini adwuma oba fo sika ko fa hwan sika anya wu sika no befa hwan sika no befa njofa no afren kukom no kasa chense enya biem na de mafaja de mafa no oba ko fo bidie na ko fa so asofo bi so atimia ma me hu bi da bele food pastors sofu won se wajimi eko so anointing when you go cement paper so etweje tum e ma ne hye no akoransa papa na par mesrew medinyame ko pachom ko tojo fom mon foko hwa branch na mon ko kye tetetetetete mun jeri 58 years sofo no mun jeri ma me 26 years akwara no mun nye no na ba nhwe no ense ya sai arofo yetifo epemu no kura tinti me pacho min kasa manin wa o ma me atime nya badai ma ye ne ba ne sa hyem se me ne mo fadifo adifo ye chimi ye nyai wana ka tsa oni tumi se so ho difo ko se tumi ma haban na otwe haban na haban ne kasa sa kwa na fa obi ni ono obi ele asibi obeti ma frija osura na obedi o man nsa hyehye ama kwara nsa sey maami obenu hu da chi mu obai senyame ammo ne sa boni we infinity ma da ko to no fasika wo ko what the medicine life da ko to retweet soku areto o me hwe no kwara no o da muntie hwe no dia ba mu abi nsa ashe anonti wa yirimu ashi no se dwere se wa she yes wa ototo ye se wo hono no ye ndan apos what no ekosi nsan wan no ba mu ye gya no ye nua ba ma akwadwa nsan e wa mane sukado akwa ba wie yi asma ba me so na osofo no sika hinse na Ghana cities no asi akora na afa na so pesa akora ne gere se eno no afa asam na kosi sen yo asma ba ne ba yi na ne se ma ni dia wo fi o ye abopai da kuma ba me ni di ane ya safwa te se ni sika sectional Ghana cities agida so fi ho enti wo sha abamu a wadi fiedu enson idi ne osabu adi Joseph na afa osabu adi ma me friend se
say yes no office ke o say kan tam say the bida on face ke bia na ma me safo akyese ne obeto safo ne shinsun sofo bi na waba aba ba yan command nti wo a wa face ka no ntonto no to a wo na bebo nti okofa sofo ye ba ye ne wa se na awoyo atade tenten kobin ebom tintin awukwa na fuma akyese oto anointing oil edu cement so na odi ga etum na o say abamu anfa ne nsan betum na se ono no afa ebe hwehwe no se na no nyina ba dare no amagye debi kodwa sami ntwa no mesra wada abusua ba Facebook kasapo 102.5 wa akura ne nsa na yenua ba ma kodwa nsa ka ho asem ne da ha na hwe se ne nsa na ya kodwa nti se metwase a wode anointing oil gusiment so eno page atum se wo yes ha de ne ebese so ala nse o sha bo fa ne so fa ne santum or the start to 15 minutes ana abufare yiri nsa na isa sana nsa abufare nsa na sa mere nsa na aferi ntino wante ya no sa mere no enti abufare ti ho a mu ekofi ya na de da no mo to mu se abufare nsa afi ase ehuhu no a de che sa abufare da nsa nyina sisi abompumpunya na enye tebi agbo enti wo mo da abufare ko church compound yo community ho mo share na mu afa ko ya de nsa na epo na wo mo da abufare ko atimo da government hospital enti government hospital na mama ne ko ye report about police for akwa church of you and assemblyman o kumu wa church no person ye pa enti okumu police for say wo mu eni so for da asem no wo mu enka na system na se hera basa o so fu na mu a asem so assemblyman amameka say da bu na so wa atimo da government hospital adopta for as se men sano ayene wo mu se na sane ensan ma se bia men sane be yi se eyi na so ma se bia fu ho a ma no mpo de wo so obo mpa ye se bia fu nyango pon ma ensa tiano ensa tiano ni bi tin da so pin mo san ba fa no o se ne ye junior high school ya post ne ko senior high school anka wo mu eye se na wati akọ school se be we tin nya ensa tiano ni no na wo tin ya cho na o tin akọ school e ti di su ene ja jo na mami e twa se abo fe sabe tin ayeyi enti kodwo wo hwe ensa da ha asa kura ne nsa na tire ne de ni nyina kura ahye na ne nsa ne kura no asa esa ka bom wo hwe sania ensa ne ti a ebetuma yiye ti ti ana lo ka fo se 50 enti wo mu aye ho adwuma setere a wo mu hwe ni se enne wo mu asane a se nyakopo fe tie bia na nsa no akwa ko yeye yeye so bia na ne wo mo ba refer possibly be ba se Joseph se say hono mo ye nti mo djuma no weti ya se nsa no mo ti ya ye bia aya san so da ye se Joseph mu twa nsa no efi ho enti assemblyman no eba mu no assemblyman se wonu de opasumdwe enti osofo na yakote no yenya no je opasumdwe adan wo se wo bi nsa na sumdwe wo mu ne de hi no me asem no say woni mte uba ye nku anke so de mu a bibia na asem no amba mu a ohene ya gyinagyina ana say bu chepenya gyinagyina nti ta pata me ye na uba fo ka say anka police for de anka mu na mu nim emra ya say ye akwa ye criminal case nti say asem member ba ya police for ka say police for so eja ohene mu ma asem member de na antwe yi e nti no say ano social welfare for wo mu ewo dem central potem ho no mo so ji a community ni se wo me bi echi na wo mo so ma imra etinya ye adwuma we esofo we esofo ese was sentence in 100 years 58 years in prison quite hard labor in prison asofo esi e ma imra ene Nigeria for almost a finance man go to church simo because of politics ene sofo ko di politics ya wise because of Ghana so Nigeria so for nyina akodi pitobi achi pitobi so awini se America say Joe Biden obelusu na Trump aba ko Trump ne ni tige tuntum ho enti nyame bu ofunu obelusu Joe Biden belusu big time na Trump aba na Trump wini a hwene besi wa Ghana so Chief Alan Michia
na me kan say high attention TV ndia e pa chawo fa na ma na frame na bra me yam prepare so mo na dware na yam be shira me das makra bye bye